çalakya bi pêşengiya Leyla Güven dest pêkirî di roja xwe ya 180 de ye. Kurdistanî wê li paytexta Belçîkayê bêdengiya hêzên cîhanî li hemberî tecrîdê şermezar bikin. Serokê Amerîkayê bi biryareke nû ragand ku ew ê 400 eskerên xwe li Sûriyeyê bihêrin. Hêzên rizgariya Efrînê ragandin ku li Ezazê çeteyek hatiye kuştin û 4 jî birîndar bûne. Li dijî dagirkeriya dewleta Tirkiye gerilên HPG li Şirnex û Agiriyê çalakî pêkanîn. Jinavandin û çanya Ronayê TV de ma xweş bibînerin hêja me bi sernûçeyên xwe dest pê kir niha jê berfirehên nûçeyên me yên daniyê varî. Li dijî tecrîda li ser Rêber Öcalan li Kurdistan û dervê welat çalakî tên eldarxistin, yek ji van çalakiyan ku li cîhanê dengê xwe vediye jî çalakiyên gireva birçîbûnê ye. Çalakiya bi pêşengiya Leyla Güven dest pêkirî di roja xwe ya 180 de ye. Hikûmeta faşîst ya AKP jî ji bo çalakgeran her wiha dest ji çalakiya xwe ber bidin li girtîgehan zextên xwe zêde kiriye. Hevseroka KCD و پرلمانترا HDP یا جولمرک لیلا گوون جبو شکاندنا تجریدا گرانکریال سر ریبر اوجالان 18 مجدار 2018 دست به گراوا برچیبونه یا بیدام و بیدور وگر کر. چالکیا گوون ایرو دروجا خواه 180 دایه. دولتا ترکا داگر کر که دستو لنگه ویل پیشبری برخودانا گرتیان هات گرتن خاص به پیلانک برخودان بداوی بکه. دو 12 حکومت فاشیست AKP برای ریبر اوجالان محمد اوجالان جبو هفدیتنک گنشاند گره امرالیه. گوون دیار کرکو بدیتنا 15 دقیقان تجدید ناشکه و چالکیا خواه بردوام کر. پشتی گوون چالکیا خواه بردوام کر دی 25 چلیه ده گوون هات بردان اولمالا خواه چالکیا خواه بیدم و بیدور وگر دوام کر. به تایبت حکومت فاشیست AKP لگرتیگهان زختین لسر چالگران زیده کریه. لگوری آگاهین پاریزرین کماله یا حقوق ناسین آزادی خواست رایادارن گرتیگه گرتین دگره و برچیبونه دنه کرن حجره یا کسی لحجمارا یک و دو دیان ین گرتیگه ها خار پتیه 12 گردی دگره و برچیبونه یا بیدم و بیدور و گردنه لعالیه کی دنه لگوری آگاهین پاریزران رایادارن گرتیگه ها اولکاریا بلند آوانه جی گرتی بناو بهتیار کمال حسن اج 16 کانونه و دگره و برچیبونه یا بیدم و بیدور و گرده کرن حجره یا کسی. هفسروک گشتی هدف سازایی تملی درباره تجدید کرنا گرانکریال سر ریبر اوجالان چالکیا گره و برچیبونه یا هفسروکا کجده لیلا گوون جا آجانسا فراتی را اخفی. تملی گوته تجدید یک جچافگانی سرکه یا به حقوقیال ترکیه دروجا 105 اچوم سردان لیلا گوون ایروجی چالکیا و دروجا 118 دایا و ادیکتی آستک کریتیک دوی حکومت و وزارت عدالت دنگ گوون و گرتین دگره و برچیبونه ده ببیسن و دا خوازین وان بجهبینن. li başûrê Kurdistanê gerevên birçîbûnê yên li dijî tecrîda li ser Rêber Öcalan dewam dike, berxwedana endamên nûnertiya HDP Nasir Yas û endama Meclisa İştariya Mamûr Fediletok jî dewam dikin. Gereva birçîbûnê ya li nûnertiya HDP ya li Hewlêrê di roja xwe ya 95 de ji aliyê koma 48 ve hat dewrgirtin. li başûrê Kurdistanê girevên birçîbûnê yên li dijî tecrîda li ser Rêber Öcalan berdewam dikin. Endamê Meclisa HDP ya Hewlêrê Nasir Yagez ji 21 mijdara 2018 ve li nûnertiya HDP ya Herêma Başûrê Kurdistanê di çalakiya gireva birçîbûnê ya bêdem û bêdor vegerde ye. Çalakiya Yagez di roja 95 de ye. Li gorî bijîşkan rewşa tendurustiya Yagez giran dibe, çavên wî kêm dibin, serî wî dişe her wiha dilê wî baş naxebite.
هەروەها چاڵکیە دۆرڤەگەرژی ژالیە کۆما 48 ve hate dewrgirtin. Ev serokên Hûnertiya HDP Muzeyîn Guneş di dema dewregirtina koma nû da axivî û balkişand li ser rewşa tenduristiya Yagês û got niha rewşa tenduristiya Yagês roj bi roj xirabtir dibe. Bi zehmetî dikare biaxive û binive. Li alîkî din endama Meclisa İştar a Mexmûrê Fadîlet Tok jî bi heman armancê çalakiya xwe didomîne. Çalakiya Fadîlet Tok kulwargeha Mexmûrê daye destpêkirin di roja 35 de ye. Pirsgirêkên tenduristiyên Fadîlet Tok jî derketine lê di çalakiya xwe de bi îsrar e. Li gorî bijîşkan pirsgirêkên fedîlayên wekî tansyon, gêjbûn û bêtaqetî destpêkirine. Li seranserê Ewropayê berxwedana ku ji bo rakirina tecrîda destpêkirî her roja ku diçe mezintir û xwertir dibe, çalakiya gerevebirçîbonê ya bêdem û bêdorveger ya li Strasbourgya Fransayê ku bi armanca rakirina tecrîda li ser Rêber Öcalan di roja xwe ya 69 de dewam dike, Kurdên li Almanyayê jî serdana çalageran kirin. Grava birçîbûniya bêdem û bêdorveger ya li Strasbourga Fransayê ku ji hevdê kanûna 2018 destpêkirî roja 69 de ye. Her ku diçe jî rewşa tenduristiya çalageran kirîtîk dibe. Bijîşkên ku çalageran kontrol dikin diyar kirin ku gelek semptom wan re çîbûne û masûlkeyên wan dihillin. Bijîşkan bang li saziyên rayedarkirin ku bikevin tevgerê. Herûha çalakiya îmamşîş alîgalar a Brîtanyayê jî roja 69 a Mustafa Tuzak li Dîsburgê û Yusuf İba li bajarê Torontoyê Kanadayê roja 42 Şivan Agoklu û Sultan Yigît li paytexta Avusturya Viyanayê roja 22 Şiyar Xelîl li bajarê Nürnberg ê Almanyayê jî roja 27 Ömer Bakdur û Cemal Kobanî li Kassel ê Almanyayê jî roja 26 de didome. Her du çalîgerên li Kasselê gotin Coş, moral û baweriya me bihêze bi geşkirina çalakiyên gelê me jî em ê bi ser bikevin. Îro gelek Kurdên welat Parêz ji bajarên Lobêsk û Kasselê yên Almanyayê serdana çalîgerên li Strasbourgê kirin. Bi heman armancê Kurdistaniyên li bajarên Villers-lès-Bel, Mantes-la-Jolie, Bordeaux û Marsilyayên Fransayê, Molîborn ê Avustralyayê, Oldenburg yê Almanya û li Parîsê çalakî li darxistin. Bêdengî û polîtikayên dirûtî yên dewletên Ewropayê hatin şermezarkirin û bang hate kirin ku têkoşîn bêgeşkirin. Li bajarê Erhos ê Dînamarkeyê jî kiryarên dewleta Tirk ên li Efrînê bi mitîngeke girseyî hate şermezarkirin. Bîstû heftê Sibatê Kurdistanê wê li paytexta Belçika Brukselê bêdengiya hêzên cihanî ya li hemberî tecrîdê şermezar bikirin. Kongre Civaka Demokratîk ya Kurdistaniyên li Ewropayê jî banga tevlîbûna li meş û mitîngê kir. Merhaba sevgili arkadaşlar. Berxwedana bi pêşengiyê hevseroka Kecede Leyla Goven aledî jî tecrîdkirina Rêber Abdullah Öcalan dewam dike. Tevî çalakiya Goven derbasî roja 108 bûye jî saziya navneteweyî xwe li bêdengiyê danîne. Kurdistanî ji bo vê helwestê şermezar bikin wê 27 Sibatê li paytexta Belçîkayê Bruksel meş û mitîngê li dar bixin. Tîkeldarê mijarê dîwana hevseroketiya Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdistaniyên li Ewropayê daxuyaniyek da. Hevseroketiyê biryardariya gelê Kurd a ji bo şikandina tecrîdê bi bîr xist û wiha got. Berxwedana pêngava em ê tecrîdê bişkînin faşîzmê hilweşînin li Amed, Hewlêr û Ewropayê bi biryadarî didome. Carekê din em diyar dikin ku di serî de Leyla Goven û Nasir Yagiz rewşa tendurustiya çalêgerên girava birçîbûnê hatiye ber sînorê mirinê. Jiyana çalêgeran di destê me de ye, eger em li gel wan li ber xwe bidin, mil bidin milê wan û tê bikoşin, em ê jiyana wan rizgar bikin. Hevseroketiya Kejedekê Ewropa rakand ku berdêla wê giran be jî heta şikandina tecrîdê ranawestin û ha dewam kir. Ji bo şikandina tecrîda li serêberê me, her wiha ji bo parastina jiyana berxwedêran, em ê li Ewropayê bikevin pêvajiya têkoşînê ya bêdawî de. Her kesê dibêje ez Kurdim, her jin, her ciwan, her şoreşger û her sosyalîst divê beşdarî pêvajiyê bibe. Em bang dikin ku roja 27 Sibatê tu kes neçekar û dibistanê. û ji bo rizgarkirina jiyana çalêgerên girava birçîbûnê, beşdarî meş û mitînga li Brukselê a li pêşiya saziya navneteweyî bibe.
قناخ داوی یا تکبرنا چتین داعش دی بر بداوی و دچه دو وقت که دا کو چتیان هجماره که مزن از سیویلان لجم خو گرتیه شروان روزانه سیویلان جتیان رزگار دکن هری داوی 800 کوچبر هاتن رزگار کرن اول کامپا هولیجی هاتن بجه کرن شروانین قصد جبور رزگار کرن سیویلان به بالداری تبدیگرن شروانان ده انجام اپراسیون طیبت ده حتی نها هجماره که مزن جه سیویلان رزگار کرنه هری داوی 800 سیویل هاتن رزگار کرن او جبو کامپا هولی هاتن و گوهستن ریو بریا کامپی یکسر او پیشوازی کرن پیوستین تندرستی و آلیکاری جوان را پیشکش کرن تیمین تندرستی ینگریدای هیوا سورا کرد جه کسی نخوش او بریندار پیشوازی کرن لگوری آگاهین آژانس هاوری دناوا وان سیویلان ده هن مالباتین چتین بیانی جهنه جلورا پشتی کنترل درباز دبن لکامپ هولی حتی نها بهتری 30,000 کوچبرین کو قصد او رزگار کرنه هاتنه بجه کرن دناوا چتین داعش ده گلی زمان هاتن بهستن لی دبه بزمانی کردی من نبهست به ده انجام پیشکتنا شروانین قصد لدیرا زوری دو جنین کرد کو تبلی چتین داعشی ببون خواه رادستی شروانان کرن وان جنان دو وقتا که ده کو جنین کرد هاتن فروتن خواه لسنوران خستن او تبلی چتین داعشی ببون پشتی داعش به پیشنگتا شروانین قصد شروانین کرد تیک دچن ده بیشن اونها پشمانن اش پشمان بوم از دو خازم هر مال ما میری کرد بخیرتن به ناموسن و دیسا رحمتا کرداجا هر کسی چیتره مچته به گلک زمانان دیتنه لی بزمان کردی دی به جارای که به جنا کو زمان وی دایی که به دانش بیر کرن 5 سالان دنا و داعش دمایه به اصل خوش آمده یه لآلمانیا مزن بویه آنگو ولاتیک آلمانیه بریا هندی من داعش باندور دبه و بری خود ده سوریه بگومان به ایکو راستی تو آستنگیان وره به سر ترکیه و میتره در باز دبه فرت من ألمانيا إلى إسطنبول تركيا من إسطنبول از إلى ألمانيا هاتم اسطنبولي بشترا هاتم عندابي پشتی وی هنک لبندا من بون بعربی هاتم جرابلوسي رجلكي هيسان بو تاني 5 متر بون بابليمون كانت اسم وأتيت إلى سوريا ساحل طريق 50 متر خدیجه یا 24 سالی جترسا داعش نگوتیه او کرده هرچندی زواجه به داعش ردگه لبلد داویه ده لرقاید زوجه و جوه زواج جین عاجزه برواجی وی هر دو زاروکن چتیان بخور آنیه و لکامپا هوله تبی به هزاران جندمینه جنا کرد ادعا دکه که او پشمان بویه و بانگ لحکومت آلمانیای دکه وی بگرینه ليس يعني لا أريد زواج واحد عربي لا أعرف من ندخس بزوجم يكي زماني وين ظانم من ندخس كسي ناز بك از كردم وتعدل من بك هافجيني من دريفة بريا سينور دبو 4 سالان برسكريك دنا برامده چينبون دائما يعني مع زوجي أنا هو بين نحن لا يوجد مشكلة اش پشمان بوم از دو خازم هر مال ما هر مال بابي ما مالي ددمکه ده جنین کرد لبازار رقا و دیرازوره دهاتن فروتن هنده کردان سینور قد کرن و تبلی فروشکارن جنین کردان داعش دبون تبی خدیجه خویای هجماره که جنین کرد ناوا داعش دنه دده ما درکتنا سویلان جباغوزه جنه که بتمن مزن دناوان دبو مخابن او جی کرده دیلبرا جباکوری کردستان دبیجه او هاتبو که چاخواه ببه و لور آسیمایه آلیه کی دبیجه تشتک ندیدیه و آلیه کی دنجی لسرجه کرنا خلک مکرده لبا ما تشكيل عيسان لا تكوشتن الراقي قلت نحبكي اونين بركي وشرجي كان پشتی دمک دریج دناوا داعش ده جنوب غیرتا کردان تی بیراوه دما جنین ایزیدی دیتیه اولا اسلام الوان هاتیه فرض کرن کرد و اصل وی نهاتیه بیراوه كان برسي مقوم شواتنا قلت ام سلمان بونه هاتنا مقوم بيشي نفس سلمان بقو نعم نفس سلمان ميري كرد بخيرتن بناموسن ودي صار رحمتا كرداجا هر كسي تشيتره إشالام رجايا ما بشينن ولا تيمه به پیشنگتیا شروان کرد ایرو داعش تک دچه ای خلافت آویا خود بناوی ویده ایشو آزاره که مزن گهاندی کردان بداوی دبه
شهروانên Qesedê di çarçoveya qonaxa dawiya têkbirina çeteyên Daişê de ji 4 aliyan ve dor li çeteyan girtine, çeteyên ku êdî tengavbûna û xwe radestê şervanan dikin jê qala bêçaretî û tengavbûna çeteyan dikin. Jina Daişî ya binavê caranaya ku hemwelatiyê Kazaxistanê ye ji beriya 5 salan ve tevlî çeteyên Daişê bûye. Carana diyar dike ku çeteyên Daişê yên di boxazê de asêmane nahêlin çeteyên biyanî ji wir derbikevin. Carana ku dayika 5 zarokan e ji ajansa Fratê re qala tevlîbûna xwe ya nava çeteyên Daişê kir û wiha got min birêya internetê Daeş nas kir, min biryar da tevlî wan bibim. Ez li ser Tirkiye re derbazê Helebê bim û paşê jî çûm Reqqayê. Daişê ez bi çeteyekî Kazaxistanê re damzewcandin, paşê ew di şerê li dijî Qesedê de hat kuştin. Li Şedadê jî bi çeteyekî din re damzewcandin. Çeteyan li ser me bazirganî dikir. Bina vê nîkaha cihadê em didan zewcandin. Carana destnîşan kiriye ku çeteyên Daişê nahêle çeteyên biyanî ji boxazê derkevin. Jina Daeş ya bina vê carana dixwaze vegere Kazaxistanê. وقت ليس دولة إسلامية أنا ليس أعرف هذا بعدين كله قومية يعني عراقي سوري أنت عرب Çeteyê Daişê binavê Oğuzhan Emreê Tirk desteka serçeteyên dewleta Tirkiye û di navbera wan û dîktatorê dewleta dagirker Erdogan detîne ziman çete got Daeş bajarê Babê di encama lihevkirinekê de radestê dewleta Tirkiya dagirker kirin. Biz milletimizin Serkeş devleta Tirka dagirker û qirker diktatör Erdogan di her axaftineke xwe de hewl dide têkiliya xwe bi çeteyên Daişê re veşêre. Erdogan her ku gefa qirkirinê li Kurdan dixwe, qala qaş û şerê ku li dijî Daişê kirine dike. Li rastiya li ser erdê her roj bi îsbatê nû hevkariya Erdogan bi Daişê re radixeber çavan. Li xwemukur hatinên çeteyê Daişê Oğuzhan Emre mînaka dawî ya vê yekê ye. Emre biriya Kamîl Nuh Oğlo ku serkeşê çeteyên Daişê li Enqerayê ye tevlî Daişê bûye. Emre dibêje Kamîl Nuh Oğloyê xwediyê pirtûkxaneya propagandaya Daişê ye li mizgeft û pirtûkxaneyan bê astengî jê re werin derxistin propaganda dikir. Kamîl Nuh Oğloyê ku tê gotin ji istixbarata Tirk re kar dike, Oğuzhan Emre û malbata wî di ser dîlokê re derbasî bajarê Babê dike. Çete Emre ku li Babê di nexweşxaneyeke Daişê de dest bi kar dike dibêje. Hemû dermanên li navendên tendurustî û firojgehên dermanan hemûyan yên dibin destê Daişê de ji aliyê Tirkiye ve hatine çêkirin û şandin. Destekdayîna Tirkiye ji bo Daişê bi awayekî veşartî pêk dihat. Nepêkan bû ku kes vê mijarê nîqaş bike. Ji ber ku dawiya wê bi hinceta sîxûrî yan jî hincentên din kuştin an jî serjêkirin e. Beriya ku artêşa Tirk û çeteyên wê herêmên Cerablos, Bab û Ezazê dagir bikin, çeteyên Daişê xwe ber bi Tabqa û Reqqayê ve vekşandine. Çeteyê Daişê Emre yê ku di heman demê de ji Babê derket dibêje. Daişê ji me xwest ku di van rojan de em ji Babê derkevin, lê tiştekî wekî din negot. Ne tenê ez bi sedan malbatên din jî tevî çekên giran em derketin û me berê xwe da herêmên Reqqa û Elmeyadînê. Piştî ku em derketin yekser dewleta Tirk derbasî herêmê bû. Wê demê min fêm kir ku li hevkirin di navbera Daişê û dewleta Tirk de heye. Çeteyê Daişê Oğuzhan Emre yê ku di sala 2018 de xwe radestî Qesedê kir û niha di girtîgehê de ye dibêje, Daeş bajarê Babê de encama li hevkirinê de radestî Tirkiye kir. Li Cerablos û Ezazê jî dîmenên şer lîstok bûn. Ev derjî de encama li hevkirinê de radestî Tirkiye hatin kirin. Doza şervanên Qesedê Yuhan Kozriyê li Swîsreyê bi encam bû daxwaza cezayê 3 sal hate betalkirin û dadgah Swîsreyê şerê li dijî çeteyên Daişê weke cihê Rometê jî pênasê kir. Yuhan Koser bi xwe fermandareke di artêşa Swîsreyê de bû. Sala 2013 ji bo parastina xiristiyanan derbasî Rojava bi o dibin sîwana Qesedê de ku bû yek ji şervanên Meclisa Sûriyan a leşkerî. Piştî karê xwe temam kir, Yuhan Koser vegeriya welatê xwe û li dijî wî bi bihaneya ku beşdarî artêşeke biyanî bûye, doz hat vekirin. Doza şervanê Qesedê duh bi encam bû. Li gorî vê dadgehê, Swîsre şerê li dijî Daişê weke cihê Rometê pênasê kir û daxwaza cezayê li dijî Yuhan Koser betal kir. Meclisa Leşkeriya Sûriyan bi daxuyaniyekê keyfxweşiya xwe ya ji ber biryara dadgehê jê ragihand.
سروک امریکایی به بریارک نو راگاهاند که اوی 400 اسکرین خواه لسوری بهلن لگوری بریاری وی 200 اسکر لحریما سنور آسوری او اردن او 200 اسکرین دنجی لحریمین دنابرا ترکیه او باکوری سوریه ده ورن بجه کرن. رایداره که پای بلند دریوبریا امریکایی ده جا آژانسا رویترز راگاند که وی 400 اسکرین خواه لسوری بهلن لگوری بریارا کو جالی ترامپ و هاتیه اشکره کرن و 200 اسکر لباکوری سوری و 200 نین مایجی لحریما تنفی بجه ببن. رایدارین قصر سپی دیار کرن کو دبه اف هجمار وره گوهردن. به بریاری له پلان او کو دنابرا 800 حتی 1500 اسکرین ولاتین اوروپایی جباکوری سوری وکه هیزم پاراستنا حریما اوله به ارکا خرابن. به وی آرمانجی سروک ارکان ارتش امریکای جوزف دانفورد جبو آواکرنا حریما اوله لگل هفکارین خوین اوروپایی دناوا دانوستان دنانده. لگوری شروعین پسپوران آرمان جوان اولهیان اوکو ایریشا ارتشا ترک لهمبری باکوری سوری وره آستن کرن. همان در دور دبیجن به جهکرنا هیزین پاراستنا سنوران و به ارکا دیواری لهمبری ایرانی جرابن. رایداره که امریکی ادعا کرد که هیزین دولتا ترک ویل حریمین بحثا وانتی کرن بجهنبن. لحظه که قامشت و سریکانی مراسمین شهیدان هبو بسدان شنین هر سی باجران پنجان گورین آزادی به مراسمین جدا لگورستان شهیدان سپارتناخی. شروان قصد يوسف الكردي بناصناف هوجر روجاوا ريناس علي بناصناف ريناس حسكي ولؤي كريش دقونا غداوية بينغا وباقرا جزيرة ده شهيد بون بصدان شينين باجار حسكي جنازين هرسي شهيدان جمجلسا مالباتن شهيدان آباجار حسكي ورگرتن او بكاروانكي بربگورستانا شهيد دجوار آلگون دي داودي وكتن ري اللي پشتی مراسم لشکری لسرناوی مجلس مالباتن شهیدان و قصد خفتن هاتن کرن. کسنا خوین حمو شهید آزادیین باکور سوریه ببیرانین. دداویه ده جنازین هر سه شهیدان دناوا سلوگان و تلیلیان ده هاتن اوغر کرن. شروان قصد حمید الصالح بن اصناف علی دقونا غداویه پنگا و باگرا جزیره ده شهید بو. بصدان شینین باجار قامشلو پشتی ورگرتنا جنازه شهید بکاروانه کی بربو گورستان شهید دلیل سارو خان وکتن ری اللي گورستان لسرناوی مجلس مالباتن شهیدان و قصد آخافتن هاتن کرن کسینا آخوین سرساغیش مالباتا شهید را خواستن دداویه ده جنازه شهید علی دناواستلو گانان ده هاتا اوغر کرن شروان قصد حمود عبيد منوخ بنا اصناف سيف راس العين لرقاي الشهيد بو بصدان شينين سريكانيه پشتی ورگرتنا جنازه الشهيد بكاروانا كي برب گورستانا الشهيدان وكتن ري اللي گورستانه پشتی مراسم لشکری لسرناوی سازیا مالباتن شهیدان و قصد خفتن هاتن کرن کسنا خوین سوزا شوپاندنا ریا شهیدان دان او گوتن شهیدان جبو رزگار کنا گلی هریمی ظلم او زورا تروریستان جان خو فدا کر گرسه گل جنازین شهیدان دناوا سلوگانان ده سپارتناخه تیمین دستوردانا دسپیک یا گریدای مجلسا سویلیا رقای درخستنا جنازیان جه گورین کومین لرقای دوام دکن. تیمین دستوردانی 11 جنازه جباشر رقای راکرین. 9 جنازه جوان لگورا کومیکو ددمین داویه ده جگوند فخیخ باشور باجر حرم شمیه هاتنه درخستن. ناسنامه 2 جنازه هات ناسکرین او رادستی مالباتین وان هاتن کرن. جنازه مایی لگورا تلبای جی هاتن وشارتن. هجمارا جنازین کو جوان گوران هاتنه راکرن 150 جنازنه. هر وها تیما دستوردانا دسپیکی جنازین جن او میرکل تاخا اتخارا ناوندا باشری رقای راکرن. تیما دستوردانی مها درباز بویی 3310 جنازه جگورا تاخا پانوراما راکرن. لوان 505 جنازه هاتن ناس کرن او رادستی مالباتین وان هاتن کرن. هر وها دناف ده 805 جنازین داعشی و 1910 جنازه مانکو ناس نمی آوان هناجی نهاتنه ناس کرن.
ارتشا ترکیه داگیرکر و چتین وی د چارچوبه کرنین خوین دزی تالان و رواندنه ده بسر گند باسفان یه شیروا ده گرتن. وی جاری جی کما چتین ترکیه بسرکشیا کسیم بناوی حمزه ابو زید و ابو ادریس انگریدای کما فیلق الشام ایریش مالا شینیم بناوی عبدالکریم ناصر موسا یش گند باسفا یه نافچا شیروا کرن. چتین لسیویلان خستن زیرین جنان جوان ستاندن و پشترجی دستی وان گریدان. هر وها چتیان لگوند باسوفانی آلاوین دکانا مدنیین خوارن او هر وها 500,000 لیرین سوریین شینیه بناوی خلیل ناصر احمد دزین. لالیه کدن چتین ارتشا ترکیه داگرکر شویدن شینیین بناوی نظمی علی یجگوند برج القاس لنافچا شیروات دماکو لبر پزی خوابو رواندن. هزین رزگاری عفرینی لدشی چتین دولتا ترکیه داگرکر چالکی لدار خستن ده انجام ده چته یک هات کشتن. ناوند راگهاندنا هزین عفرینی لسر چالکی داخوینی یک دا وفاقای پاروکرین. چالکین به باندور ین هزین رزگاری عفرینی کل لدشی لشکر و چتین دولتا ترکیه داگرکر ین لعفرین و دردوراوی بجه بونه دوام دکم. دوی چارچوبه وان چالکیان ده 22 سبات ده هزین رزگاری عفرینی لدردورا گوند کلجبرین یا عزازی لدش عربیه که چتین دولتا ترکیه داگرکر کو دیده بوند کرنه هدف او چالکی سابوتاجی لدار خستن. ده انجام چالکی ده عربه ها تقاندن. هر وها چتک هات کشتن و چار چته جی بریندار بون. هفسروکی گشتی HDP یه برین ها هاتی گرتن سلاحدین دمیرتاش بریارا دادگاه مافی مروان یا اروپایی بریارا بردانا دمیرتاش ده لی حکومت فاشیست اف یک رد کر دمیرتاش بریا پاریزران اف دوز بر لی و بریا مزن دادگاه مافی مروان. دادگاه مافی مروان یا اروپایی ده 20 مجدار 2018 بریار دا کو دمیرتاش ببردان. دمیرتاش ده سلیدانه ده یا کو بریا پاریزرین خواه هاتیه کرن خواست دی سال خالین دجبر بین نرین او خواست کو تکلی او ترکیه بریارین به جهبینه حکمت جی وی جاری بکن. پاریزرین دمیرتاش تکلی سردانین داخوینی اگدان او گوتن دادگاه پشتی کو بریارا درباره دمیرتاش لحقوق نافخوایی نای بجهانین به ادعا تکلی شروع کرنا پیوامین مافی مروانین اوروپی او بجهانین او بکیمانی 5 پرسگریکین سرکه ین گران او پشتی بخوره آنینه به داخوازا کوری و بریا مزن لبریار بنیره نوزده سباتا 2019 سری لری و بریا مزن دایم. کمال مافی مروانیا ایهادیا امدی دیاری کرد که سال 2018 ده جبر رواندن او فرسکرنا سیخورتی 67 که سری لواندانه ده همان دمی ده لوانی پولیسین حکمت فاشیست یا AKP بسر گلک مالان ده گرتن و 12 کز بنچاف کرن. کمالی دیار کرد که 20 کسین پولیس او رواندنه او سیخورتی لوان فرسکرنه سری لواندانه. ده سال 2018 ده جبر ویروشی 67 کسان سری لکمالی مافی مروان دایم. ده دمین داویه ده لگل گورین ترکیه مروفتین رواندن او بزخت او زوریان سیخورتی لسروانتین فرس کرن. لگوری دانین کمالی مافی مروانیا ایهادی ده سال 2018 ده لستانبول، انقره، ازمیر و آمدی 44 کس جبر ویروشی سری لی ایهادی دانه. هر وها لگوری دانین ایهادی 23 کسین سیخورتی لوان هاتنه فرس کرن جبر بریا چاپمنی اف یک برای گشتی را پارو کرنه. پولیس و ژاندارمین ترکیه ده چارچوبه اپراسیونا قرکرنا سیاسی ده لنافچه الباق او وان آناوندی بسر مالان ده گرتن او 12 کس بنچاف کرن. هات گوتن کسین هاتنه بنچاف کرن برنه امنیتا مدویتی یا وانی. لدشی داگرکریا دولتا ترکیه گریلین هپه گل شرنخو آگری چالکین به باندور پیکانین.
Navenda ragandin û çapemenî ya HPG têkildarî çalakiyan daxwîniyeke nivîskî weşand û ev agahî dan. Nûzdeyê Sibatê gerîlan li herêma Korê ya Çiyayê Cûdî yê Şirnexê yekîneyeke veşartî ya artêşa Tirkiya dagirker çûpandin. Heman rojê jî gerîlan êrişî yekîneyê kir. Di encamê de kuştî û birîndarên leşkerên dewleta Tirkiyeyê çêbûn, lê têkildarî hejmara wan agahiyên zelal nehatin bidestxistin. 21 Sibatê jî gerîlan li ser girê gundê Zorava yê navçeya Bazîtiya Agirî li dijî wesayîteke tîpa Kobra ya artêşa Tirkiya dagirker çalakiyeka sabotajê li darxistin. Navendê diyar kir ku piştre li ser bûyerê ew ê agahiyên berfireh parve bikin. Bigra! 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 Çeteyên Daişê xwe li Iraqê komî serhev dikin divan demên dawiyê de bi taybetî li Kerkuk û parêzgeha Selaheddînê çeteyên Daişê êrişên xwe zêde kirine. Li parêzgeha li Selaheddînê ya Iraqê çeteyên Daişê êrişek pêkanîn. Navenda ragandina ewlehiya Iraqê daxuyaniyê de o eşkere kir ku êriş hatiye pûçkirin. Li gurî daxuyaniya direngiya şeva borî çeteyên Daişê li parêzgeha Selaheddîn êrişî hêzên hejda şebî kirine. Piştî şerê di navbera hejda şebî û çeteyan de êriş hatiye şikandin û çete ji herêmê hatine dûrxistin. Tevî ku hikûmeta Iraqê ragand ku li Iraqê çeteyên Daişê bi dawî bû, lê demeke liv û tevgera çeteyên Daişê li Selaheddîn diyala û herêmên binakok zêde bûye. Li Sudanê gel ji bo dawî li rejîma heyî bêne di nava çalakiyan de ye lê Ömer el-Beşîr ku 3 salin li vî welatî desthilatdar e bi ragihandina rewşa awarte û êrişên bersiv dide daxwazên gel. Li Sudanê ji ber siyasetên rejîma heyî bi salan e gel di nava xizaniyê de ye. Nûzdeyî kanûna 2018 li dijî talankirin û diziyê gel rabû serhildanê û daxwaza guhertina desthilatdariyê kir. Ji wê rojê ve di encama êrişa hêzên artêşê bêtirî 40 kes hatine kuştin. Tevî van êrişan jî gelê Sudanê ragandin ku heta dawî li rejîma Ömer el-Beşîr were anîn ew ê xwepêşandanên xwe dewam bikin. El-Beşîrê beriya niha fermana êrişan dabû du seranserê welat ji bo salekê rewşa awarte ragand ku hikûmeta hevgirtina niştimaniyê jî hevxist. Li gurî biryara el-Beşîr wê 18 bajarên Sudanê ji aliyê fermandarên artêşê ve werin birê vebirin. Li Venezuelaya ji bo distûrê were dayin ku alîkariyên mirovê derbasî welat bibin, gel rabû serpiyan de encama gulereşandina hêzên artêşê li ser sivîlan de 2 kes hatin kuştin û 15 jî birîndar bûn. Rêveberiya Venezuelayê piraniya alîkariya ku ji aliyê Amerîkayê ve tîne şandin weke komplo binav dike û ji ber vê yekê destûr nade ku derbasî welat bibin. Ji ber vê yekê serokê heyê Maduro roja pênşemê biryar da ku ew ê nehêlin alîkarî derbas bibin û ji bo vê sinûrê di navbera welatê xwe û Brazilyayê de girt. Li herêmiya sinûrê di navbera Venezuela û Brazilyayê de bi daxwaza derbaskirina alîkariyên mirovî xwepêşandan hatin li darxistin. Hêzên artêşê pêşî li gerseya gel girtin û gule reşandin. Di encamê de 2 kes hatin kuştin û 15 jî birîndar bûn. Sekreterê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres bank li rêveberiya Venezuelayê kir da ku êrişa xwe rawestîne. Li gurê danê Netewên Yekbûyî ji sala 2015 ve ji ber xîzanî û pirsgirêkên jiyanî 2 milyon û 700 kes ji Venezuelayê koçber bûne.
اف 15 شمیه کو خواپیشاندارین الگزران لفرانسای دادکوین قادان لی وی جاری هجمارا وان جیا هفتین دن پر کمتر بون. اف 15 شمیه خواپیشاندارین الگزر لفرانسای دادکوین قادان. آژانسا فرانس پرسی راگاند کو مزن بونا چالاکیان ده 4 هفتین داویه ده کم بویه. آژانسی گود ده هفته دسپیک ین مجداری ده هجمارا چالاکگران 282,000 کس بو. لی ده هفته بوری ده 41,000 کس دا کتبون قادان. لگوری داخیانیا پولیسان ایرو لپاریسی 5 چالاکی هبون جه 3 وکه کمبونه بون. هر وها دی کمبون لباجرین دیتر این وکی برودوکس او تولاستوی جیین کو هر تمپفچوندنا برا چالاکگران او پولیسان ده لی در دکوین جی بین دارخستن. چالاکیا الگزران ده مجدارا 2018 ده جبر بریارا بوهابونا سوتمنی هاتبو دست بیکرین. لسر زختین چالاکگران حکمتا فرانسه جوی بریارا خواه پاش دگاو آویت بو. لی ویکی جی حتی نها چالاکیا الگزران بداوی نکریه. لهندستان دباغچه چای ده جبر و خورن الکولا قدقه 89 کس مرن نیز 200 کس جه دبن چاودیریا تندرستیه دنه. لایلت آسام آباکوری روشلاتی هندستان کارکرین کو دباغچه چای ده کار دکن جبر و خورن الکولا قچاق بج حرکتن. گلک جه جن 89 کسان جانا خوش دزدا. ده گوتن الکولا روشا پنشمی هاتیه و خورن او حتی نهانی زید 200 کس جید بن چاودریا بشش کاندیه. مترسیار لسر روشاوانشی هینا دوام دکه. هر وها بگومانا کو دوری وبرین چاف لبازار فروتنا وان آلکولان گرتیه جی جکار هاتنا دورخستن. لهندستانی هر سالی به صدان مروین خزان این آلکولی جبازارین قاچاق دکرین جانا خواه جدازدن. بریان ها بنیزی 2 هفتهان لایلات اوتاما پردشا او اوتار دکاه ین هندستانی جی جبر و خورنا الکولا قاچاق کس مربون. چالاکیا به پیشنگتیا لیلا گوین دست بکری دروژا 180 دیه. کردستانی ویل پایتختا بلچیکای بیدنگا هزین جهانی لهمبری تجرید شرمزار بکن. سروک امریکای به بریاره که نو راگاند کو اوی 400 عسکرین خواه لسوری بهیلن. هیزن رزگاری عفرین راگاندن لعزازی چتک هاتیا کشتن او 4 جی بریندار بونه. لدشی داگرکریا دولتا ترگریلین هپگی لشرنخ و آگری چالکی پیگانین. ولی بینرین هیجان نوچین مین دانی ایواری لیور بداوید بنو هم دبیجین حتی نوچین مین داویا روژه آنگو ساعت 11 ببینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد باختار.